Mambo vipi umeze mutabakunzi b'Isumo TV mumeze neza nanjye meze neza n'umuhungu wa Nyaldeje Rutura nkuko nayo basezeranyije rero buri munsi ugiye kujya tubana mu makuru atandukanye ndetse n'ibindi biganiro Isumo TV ikomeza kugenda ibategurira icyo usabwa no gukora subscribe share like na comment kugira ngo tumenye uko inkuru zacu ziba zakugezeho zimeze. Mwaramutse neza abakunzi ba Isumo TV nkuko bisanzwe rero duhora tubategura ibintu byiza cyane birimo amakuru meza cyane yagezweho kandi asobanutse. Muri uyu munsi rero tugiye kubaha amakuru atandukanye kuri sport y'u Rwanda. Ese sport y'u Rwanda bimeze bite? Amakuru agezweho nayahe? Ese match zihari uyu munsi ni izihe? Amakuru ntandi wayakura usibye kuri Isumo TV. Nkuko rero twabamenyesheje nuko amakuru agezwe muri sport cyane ni amakuru avuga ku mikino ihari kuri uyu munsi ndetse no ku mikino yaraye ibaye ku munsi wa gatanu ejo hashize. Imikino yabaye ku munsi wa gatanu ejo bundi hashize habaye umukino ibiri. Hari umukino wa Gorilla FC kimwe n'ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Espoir FC yakinnye n'ikipe ya Rutsiro. Gasogi United yabashe gutsindwa ibitego 3-1 na Gorilla FC ndetse Espoir nayo itsinda ibitego 3-1 cya Rutsiro FC. Match zari kuri uyu munsi rero hari match ya Rayon na AS Kigali, match ya Ndetse FC na Police FC, Musanze FC na Gicumbi FC, Etoile de l'Est ndetse n'ikipe ya Bugesera FC. Mbibutse nanone ko ku munsi w'ejo kuri tariki 24 z'ukwa kane cyangwa se 24 Mata 2022 hari match zikurikira. Hari equipe ya Apet FC na Marine FC, hari Kiyovu Sports ndetse na Mukura Victory Club Ferwafa. Nkuko rero nabibabwiye uyu munsi hari match zitandukanye nizo tugiye kugenda tuvugaho match imwe ku yindi tureba uburyo amakipe agiye akomeye ndetse n'ibigwi yagiye akora mu gihe cyabanje. Katwere kuri match zabanje hari equipe ya Gorilla yakubise itabore equipe ya Gasogi. Ese Gasogi yabashije gutesha amanota Kiyovu? Ni Gasogi yo gutsindwa na equipe yitwa Gorilla? Cyangwa ibyo rero ni ibintu byatangaje abantu benshi kuba equipe yaratsinze Kiyovu ikaba yananiwe na equipe yita Gorilla. Kakantu ka match fixing mu Rwanda abantu bajya bavuga bari kugenda bakibazaho bibaza bati ese ni iyihe mpamvu yatumye result imera gutya? Yatsinze equipe yatari umwanya wa mbere muri championnat ariko kuba yatsinzwe n'equipe imwe muri equipe ziri kumanuka byatunguye abantu benshi cyane ku buryo bari kwibaza ese byagenze bite kugira ngo equipe ya Gorilla ibe yatsinda equipe ya Gasogi United yatesha amanota Kiyovu. Abayovu murabyibuka ukuntu equipe ya Gasogi yari bamereye mu minsi yashize, muri kukuntu equipe ya Gasogi ari equipe ifite imbaraga iri kwataka ubona nyine ifite ikantu ko gushaka nyine intsinzi. Ese yatsinzwe na Gorilla cyangwa ni bya bindi bya Kenisi na Haji baba baragiye bapanga no muri match zagiye zibanza byagiye bigaragara ko Haji na Kenisi bagenda bahana amanota? Ese nibyo cyangwa se nibyo abantu ari kugenda bavuga ni reality ya football? Ibi rero byatunguye abantu benshi cyane kugeza aho umuntu wese ari kugenda yibaza ukuntu byagiye bigenda kugira ngo abone result imeze kuriya nka Kenisi. Hari agafoto kagiye gatrendinga reka nze kukabereka kuri Twitter no ku yandi social media atandukanye. Ako gafoto na foto ka Haji mudaheranwa yibereye kumwe na Kenisi bari muri stade rwose bameze nkaho nta cyabaye kandi bivugwa ko bari gukina match. Bya bintu rwose manza ari fair play ariko biratangaje cyane ku rugero cyuko abantu benshi babirebye birabacanga nabo baravuga ati manza ari bya bindi bya fixing yo mu Rwanda. Ni gute equipe itsinda Kiyovu igatsindwa na Gorilla? Yaga twikomereze twigire kuri match ya Espoir FC y'Rusizi n'ikipe ya Rutsiro. Ese Rutsiro yabatsinzwe kubera ko yagiye gukinira iwabandi cyangwa se yari isanzwe iri butsindwe?
Twigarukiye kuri Espoir FC. Espoir FC ni ekipe tumenyereye ko iyo iri iwabo iba ari ekipe ikomeye cyane, iba ari ekipe ishobora kuba yatsinda ekipe iyo ari yo yose. Espoir FC ni ya ekipe iyo iri Rusizi ifite ikibuga kibi ariko yamenyereye. Espoir FC ni ya ekipe igira abakinnyi burya nubwo baba badakomeye cyane ariko bavamo umukinnyi umwe cyangwa se babiri muri buri shampiyona bakaza i Kigali muri ekipe ikomeye. Espoir FC ni ekipe umenye ko ari ekipe yavuyemo ba Sadamu Nyandwi, akaba ari na ekipe yavuyemo Muhozi uri muri Kiyovu. Espoir FC ni ekipe itajya yiburira ku mutoza ushobora kuza agakavaringa ekipe no mu gihe yabimeze nabi bigakunda, cyane cyane ikunde kuzana abatoza b'abarundi. Espoir FC ni ekipe utapfa gutsinda ku kibuga cyayo uko byamera kose. Ni ekipe ifite ishyaka, ifite umufana uza ku kibuga kandi akagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo ekipe yitware neza. Espoir FC rero ahangaha kuba yatsinze Rutsiro ntabwo ari igitangaza cyane, ahubwo nuko tutari tubyiteze nyine ko Espoir FC ari ekipe ikomeye, ariko ni ekipe yihagararaho iyiri iwabo imbere y'umufana hari i Rusizi. Reka twigarukiye kuri match ziriho uyu munsi ku isaha ya saa 9. Isaha ya saa 9 hari match ya Etenseri FC na Police FC mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu turabizi ekipe ya Etenseri nubwo iri flop ariko ishobora gukorera akantu kuko ni ekipe ifite fan base nini cyane muri kariya karere. Ni ekipe y'abagoyi. Abagoyi rero ni abantu batajya bava ku izima, ntabwo bajya bava ku izima kubera ko isaha n'isaha baza ku kibuga bitwaje igishoboka cyose kugira ngo ekipe ibe yabaheshishemo. Ntabwo rero mpamya ko ekipe ya Etenseri FC ibuze gukora ikosa kuri ekipe ya Police FC, dore ko na Police FC atari ekipe imeze neza cyane. Ekipe ya Etenseri irusha abafana Police, twese turabizi. Irusha ibikombe bya shampiyona Police, turabizi. Ntabwo rero mbwira ko ekipe iri bukora ikosa kuri uyu munsi, dore ko shampiyona kugenda igana ku musozo, dore ko igeze kuri 82%, kuko ni shampiyona yacu y'u Rwanda yatangiye ni shampiyona yacu y'u Rwanda yatangiye mu kwezi kwa 10 itariki 21 izasoza ku itariki ya 20 z'ukwa gatanu. Numva ko ni shampiyona igeze kure, maze 82 ya match zose zaki, urumva ko match zibura ni nkeya cyane. Etenseri rero ntabwo ari ekipe yavuga ngo yaza muri ekipe zimanuka, kuko byose igomba gukora akantu kuri uyu munsi. Ekipe ya Polisi nayo ni ekipe igomba guhanisha nka ekipe yari muri ekipe nziza muri shampiyona y'ubushize, so igomba gushyiramo kemerero. Uyu match rero ndababwira ko ari match iraza kuba ari match ikomeye cyane, kandi iri ushobora kuza kubonekamo ibitego byinshi cyane kuri ekipe ya Etenseri iri iwawe, ndetse na Polisi iraza kuba ishaka gukonfirma ko ari ekipe nkuru. Tuyigerere kuri ekipe ya Musanze FC na ekipe ya Gicumbi. Musanze mwarayibonye, ni ekipe itagiva kwizima, uko biri kose wayitsinda kose kubonamo igitego. Ni ekipe yari Musanze ifite abafana benshi rabiri imbere y'abafana bayo kuri uyu munsi. Ni ekipe ifite amafaranga idafite ikibazo cy'amikoro. Ni ekipe ifite abakinnyi beza. Ni ekipe ishobora gukora ibyo ishaka byose. Ni ekipe ishobora kugura umukinnyi uwo ari we wese mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko imaze gukonfirma ko ari ekipe ifite abayobozi bayikunda kandi bafite amafaranga bashoramo, ikaba ifite abafana bayiguma iruhande. Mwarabibonye ko nije Kigali zifite nka kwasteri nk'eshanu z'abafana. Ni ekipe nyizo mu ntara zibikora, ikazana abafana kabisa ukabona stade bayititije. Iyi match ndakeka ari match y'ubuyorohera, nk'ekipe ya Rayon Sport yitestinze mu gikombe cy'amahoro mu minsi yashize kwa gatatu. Ni ekipe iri igomba gukora akantu byanga bikunze. Ekipe ya Musanze FC hano kuri Gicumbi iraza gusitangiza imbere y'abafana bayo. Twigire kuri ekipe ya Etoile de l'Est. Etoile de l'Est ni ekipe yo mu karere kamwe nako yo mu ntara imwe na ekipe ya Bugesera FC. Ekipe ya Bugesera FC ni ekipe yagaragaje kiri hasi. Etoile de l'Est ni ekipe yatangiye tubona tutazi byari byo, ariko ni ekipe ikomeye cyane. Ni ekipe watega ekipe yari yose ikaba yayitsinda, ikaba yikuraho amanota cyangwa se ikayibuza amanota. Ekipe ya Etoile de l'Est ni ekipe yagaragaje ko ari ekipe
yazamutse ko ibimerita kandi ifite abakinnyi beza. Ekipe ya Etoile de l'Est ni ekipe utapfa kuvuga ko ari ekipe mbi. Era ekipe ni ekipe yirwanyo kandi kugenda ibikora tukabibona koko. Ndahamya rero kuri iyi match ko ekipe ya Bugesera FC nitagira imenge hari ingoma iraza gucyura ubusa kabisa. Reka twigarukiye kuri match iraje ishinga abafana benshi kuri uyu munsi. Ni ekipe ya Rayon Sport yaza gukina na ekipe ya AS Kigali. AS Kigali ni ekipe imaze kugaragaza ko ari ekipe idakomeye cyane ko igihe umutoza wawe Eric Nshimiyimana agendeye ari ekipe isubira inyuma cyane kabisa ku buryo bugaragara. Ekipe ya Rayon Sport ni ekipe imotive. Ni ekipe iheruka gutsinda ekipe ya Musanze, kare ekipe iheruka gutsinda ekipe ya Gorira. Ni ekipe ifite motivation yose ishoboka yo kugira ngo ibe yatsinda match, cyane ko nubwo nta kintu iharanira ariko ari ekipe igomba kugaragaza ko igishoboye, ndetse n'umutoza agomba kugaragaza ko ashoboye kugira ngo ataza kuri guhabwa akaryamo agataha. So mu rwego rwo kujya rero ngo iyi ekipe ize gutsinda, ekipe gutsinda kwayo biri mu biganza by'umutoza. Abakinnyi bashaka kugaragaza ko atarabaswa, n'abakinnyi bari gushaka gukonfirma, n'abakinnyi bashaka kugaragaza ko nubwo bwose batari ku mwanya mwiza ariko ari abakinnyi b'abahanga bashobora gukina umupira kandi bashaka guhamagarwa muri ekipe nationale. So ekipe ya Rayon Sport rero ni ekipe iraza kuba yakiriye umukino hano kuri stade regional ya Kigali kuri uyu munsi saa 9. Ikaba ari ekipe ishaka igikombe cy'amahoro, kuko ekipe yigisigaye mu gikombe cy'amahoro ekipe irimo ikomeye ni ekipe ya APR FC n'ekipe ya Rayon Sport. So irashaka gutwara igikombe cy'amahoro kugira ngo izasohokere u Rwanda mu mwaka w'imikino utaha. Ni ekipe igomba gukina neza kugira ngo ikomeze ishimishe n'abafana bayo, dore ko bari bamaze iminsi batishima neza. Nizi batsindira ekipe ikomeye nka Kigali rero ni ibintu biraza kubagarurira icyizere cyane, ndetse babashe gutsinda banishimire ko no mu gikombe cy'amahoro bakomeje. Iyi match ibintu byinshi nayivugaho rero, ni match iraza kuba ifunguye ku mpande zombi kuko ekipe zose nta kintu ziharanira, nta ekipe idashaka amanota 3 kuri iyi match. Ikindi na ekipe ariyo yose irabishaka kugira ingaragaze ishema n'igitinyiro cyayo imbere y'indi. Iyi rero ni match ikomeye cyane iraza kuba uyu munsi. Reka mbibukiriza ibiciro by'amatike ukuntu biri bube bimeze kuri iyi match y'uyu munsi. Kuri iyi match y'uyu munsi rero ibiciro by'amatike babashe gushyiraho kuri uyu munsi hari etike isanzwe ni etike y'ibihumbi 2. Tike yatwikiriye ni 5,000, tike y'ibihumbi 10 ni VIP ni 20. Bivuze ko abantu baraza muri VIP ari hahandi hegereye VIP nkuru yari yitwa VIP. Ahatwikiriye ni hahandi ku mpande kuri stade regional abantu bamenyereye, hano hafi no kwa Seburengo, hano hagana mu mpande nyine hakurya arimo hagana kuri tribune. Bibiri haba ahasigaye hose hahandi kwa Seburengo n'ahandi hepfo kuri hagana kuri herekeza kuri tapi rouge munsi ya screen. Ya makuru yarayo ngayo rero kuri ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya AS Kigali. Nkuko rero twabibamenyesheje izi match turaza kuzibarebera live, turaza tugenda tubaha update ukuntu match ziragenda zikurikirana. Mukomeze mukore subscribe, share, like na comment kuri channel yacu kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bya sport bigiye bitandukanye, ndetse no mu bindi biganiro ibya politiki, amakuru agezweho, showbiz, entertainment n'ibindi bitandukanye. Nakagaruka ciao hano kuri Isumo TV.